Kawai kakali Torres Espresso kepada kerong silver kepada new number ML Not San AE nyok kendai lai. Hakamit jengka arpu artrik unaitung arajar arpusan kelasya atu kat bau trai udang peniang hajan dieng harut kusurok aksyenong rilang hagarani kor civil subdivision haga district southwest Khasi Hills. Kani kakali kedai kejong ba full mark star karsau lengdo bat kani kakali kedai keberang syutiat unai leber kesenam arajar arpusan. Bat keberang penon kam tang kumbasau benai ai. Nagaliang uba full mark star karsau lengdo haka sengi kebabuat kata ke arpulai terik unaitung. Ulalit ben ujor rek jahar haka tanat ranikor bat haduk mentai kani kali 4 labdian satya. Tengah thiết na do tayo banangkong jong March try sam tarik nan tarik ta. Yang untuk thiết itu tayo nomor plate pada bulan April. Nomor plate yo bulan April. Dan nomor kali jong aga day ML05 AE nyaw kendai lai nomor plate jong kadai katuris te na karong silver. Tengah kerpadik bajak ki bayu ini ki bayu te ni rapan share lang ini ki video kaman tip ki perlok karo ni perlok di karena ngamanen ngalak phone syaki karo ngalak phone si yu ngalak share lang kini yu tela bun bayar apa nga cetang tahi Malaysia ya nga hatos ni baje kan ya tengah mut ngawan na record to ndriu baje ai trai te nga ai sibi no kompesan la jong le chawa le tong do to te wan bu sibi te men mit pade ngan poi na wa kanda stang ai to ngawan poi mas mas ndak som to ngam ja ngasong shit mit thia ro ngasong shit te nga stad yang kali ngari sokas sia yu sia ne sa jong le bolong pangat bolong don jingking to long pangat long wan air te ngan poi to trai kharwai sau phau ar sok lai minit to ngan poi te an bu kali ne ono yang ne te ngasubu to bu to ngatiu no le jong si ngai thia te nga thia bing to thia sup bing ma thia man por mar ngam don te kata jing ting ne kata jing yu ba ong kali ba sakti ne on tan mar baro si kata ngala san 6 ngabat kali ngobu su